Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Musidɓe mi hewri kon fo moɗon on salminama. Hande mi ara ɗo yewtugol fi o freljo meɗen Mamadou Alpha Bary UFDG depuis Laguine. En fof meɗen ɗe andi ko hombo woni Mamadou Alpha Bary ko gorko onno ko freljo meɗen dariɗo wakkili tambiti parti on tambiti président Cellou Dalein Diallo mo décide o iwata ɓawo président Cellou Dalein Diallo. Komo anduɗen kadi président Cellou Dalein Diallo no reconise ɗum sabu wakkilare nde o jogiti détermination cuucangal o jogitingal Alaji Cellou kamɓe tigi ɓe reconise ɗum ɗon en nani kanko tigi frère Mamadou Alpha Bary ko yewtuno wano 2023 kanko tigi ko yewtuno ko ɗenɗode kanko e Hajja Halimatou Dalein wondema Hajja Halimatou Dalein on suma hariɓe Sénégal kamɓe tigi ɓe wi meɗen weltanima Mamadou Alpha Bary sabu hiɗa wakkili hiɗa tambiti hiɗa wakkili meɗen weltanima moƴƴa ɗum ɗon kadi en fof meɗen e hino on témoignage ɗon kadi musidɓe ko falɗe yewtude ko honɗum ko fewtingol ɗo yewtere nden président Cellou Dalein Diallo mi toriki on onon hiɓe o vidéo ɗo ɓen partage ne la vidéo on ha o hewta président Cellou Dalein Diallo o vidéo on hewta Hajja Halimatou Dalein haray ɗe weltaniɓe ko adi kon wona feƴƴitagol ɓe e ko nandi e ɗum piiji walla fewjangol ɓe mais ko tawde hiɓe wattani hili e enen militant ɓe ɓen e sympathisant ɓe ɓen ko yewteten ko hiɓe wattani hili e muɗum haray ɗen toriɓe yoɓe ɓurtu kadi wattude hili kadi e kañum frère Mamadou Alpha Bary ɓe wakkiloɓe jonnamo poste ɓurɗo ka o woni ɗo ɓe wakkiloɓe jonnamo poste ɓurɗo ka o woni ɗo par ce que hande nini wonɓe ɓen Laguine wonɓe ɓen Conakry en ala ɓuri makko wakkilare ɗum ɗon en ala musidɓe watten ɗaynidir Laguine nini en ala ɓuri frère Mamadou Alpha Bary wakkiliɗo en ala ɓuri makko musidɓe ten ɗaynidir ɗum ɗon haray ɗen tori ɗum ɗon kamɓe responsable ɓen président on ha responsable ɓen yoɓe wakkiloɓe jonna frère Mamadou Alpha Bary min ko inde am woni yewtude faali am par ce que mi wattani hili ha mi tawi frère jo himo wakkili himo suusi par ce que ɗen andi o ala suuɗude CNRD koɓe woni wadde kon o ala hulude ɓe kadi kala noon jooɗiɗo Laguine ko CNRD kala erreur mo CNRD waɗi o dénonçay o hollay CNRD ɓe waɗi ɗum ɗo o ala suuɗade himo no woni nokku gotu himo wakkili on ɗon no dowa soutenede mo dowa wakkili on no ɓeydede courage moƴƴa faami haray ko sabu ɗum ɗo min on ko sabu ɗum ɗo mi woni yewtirde ɗum ɗo haray Alaji Cellou yoɓe ɓurtu wattude hili e frère diom ɓe wawa wakkilade ɓe ƴetta poste kadi ɓe jonna frère Mamadou Alpha Bary haade ko poste molnaɗo par ce que himo wakkili on timi wattaniɗo hili ɗi tanji yawtude ɗo honorable Cellou Balde ittama ka jonnano ɗon Malaɗo Diallo trésorier ha ngal paygal sakkitingal Manzalla Jiwal ɗo Josine ɓeɗo fof sensidirama ɗon manama onno kadi ittama ka poste min mi sikkuno frère Mamadou Alpha Bary wodano ɗin ɗon poste ji tati ko jonna musidɓe haray wona contre jonnaɓe ɓen ɓay koye ɓeydodira woni fiyo ɓurtu kadi moƴƴude kono haray ɗen tori président Cellou responsable ɓen fof kala mo tawɗe no wakkili ka parti haray onon kadi ɓurtemo ɓurte wattugol hili e makko fino ɓeydira courage hande ka wonɗen ɗo hay goto ala gollande goɗɗo en fof ko fi hoore men wonɗen gollande kono koye hoore ɗum ɗon waweten honno wallidirde fi no piiji ɗi wawa yarde yeeso musidɓe fi no piiji ɗi wawa yarde yeeso haray ko ɗum ɗo on ti woni ko tori président Cellou Dalein Diallo e Hajja Halimatou e responsable ɓe fof haray frère diom ko wakkiliɗo en heɓatawa makko nini ɗum ɗon wonti yewti ɗum ɗon yewtike frère Mamadou Alpha Bary nini wonɓe ɓe Laguine en heɓatawa makko mo wakkili ɗum ɗon himo wakkili mo déterminé mo suusi kadi par ce que ɗen andi ko suusugol watta ɗe andi yimɓe bosinino toon ko suuɗotoɓe ɓe jaɓata yaltude yaasi fammi woɓɓe buyno yimɓe buyno toon ɓe waɗino combat on seni tum ɓe dogi ɓe yalti ɓe huuli ɓe dogi ɓe yalti ɓe jooɗori nokkugo nini ɗen andi yimɓe busno toon donc oɗo ha joni mo jooɗi Laguine himo wakkili haray ɓurten kadi tambitademo e programme ji ɗin fi en ɓurtu kadi heɓude faaleji men ɗin par ce que wakkiliɓe ɓe suusuɓe ɓen sen tambitike ɓeɗo tun wallahi en heɓay ko faalaɗen kon haray miɗo tori ɗum ɗo président Cellou Dalein partage ne la vidéo ha o hewta président Cellou Dalein Diallo e Hajja Halimatou Dalein e responsable ɓe fof haray ko ɗum ɗo min woni komi tori par ce que fi honno hande sen daari en taway vraiment
frère jon ko duwaɗo tambitede moƴƴa wallahi min on miɗo weltanimo par ce que mo wakkili moƴƴa haray ko o vidéo ɗo mi wino mi waɗay ka bimbi ɗo haray partagene la vidéo ha hewta président Cellou Dalein Diallo mi hewti ko ɗo militant et sympathisant nokku kala ko wontirɗon ko wakkilago mo ba ko wontiri on jarama.